Ke East Khasi Hills District Chess Association, kala pelong ya ka jingjiet, ya kinong elek ka chess hapok kanong ba Shillong mentaka sengi ka arpoi teri Urisau. Ya kini ke jingelek ka chess, la pelong ha Buddha Bhanu Saraswati College, BBS College, kabala sedang naduk apor kendai beji mestem. Tadi Presiden of East Khasi Hills, the Kumbakalong mentang in Pynlong ya tournament, the East Khasi Hills District Selection Tournament. Kamu nang ni ingin game mas forward di player, dengan represent ya ka district, jaka state level. Dengan nakaliang jungi persiangkan pangila, mungkin Pynlong ya kan di tournament, mungkin tang hakan di district East Khasi Hills. What your borrow in district lagi, mai dalam lagi, kami kelai. Senatura kita ada, na West Khasi Hills kita ada, na Ekhdca kita ada. Kementerian ini dan ada ni yang sedang sangat state tournament selection nak kementerian nationals. Katakan long akarai South Santarik Shannon State. Dekat kumba kapal mentah kibon ki player kita ni. Kamtam pindah pek ciberu pinyo iki kena rate labon bat. Ini dia mana encourage kena rate, but they are our future. Kita mati kiban ini hadiah aku. Buat kita larang bat dan dong isu. But kena rate ini babon bat. Very interested. Mentas ni jingsia. Kadang ada seniors. Kamah kerja junior ulah penilai kaya seniors.